Good morning. Ngasigi card ki message yeng minar se ngasi se January ki tang tara yumja kesha ko yumja kesha ki number se ha mata 104 le ko hadi angel numbers sum aina nuti ki pi bodo sum adu duna hadi 104 ama ibi be ai shin abi bai keno to we ko hadi khutta kai sum ibo ko pa dum bai ai ko aduga color dana asangba ma chugumba kai gumba dum balare aduga hayeng se tang trama thoi ko tang trama thoi tha ama ko 11 ki portal ama su leire aduga tha si su tare ko adu sai gi keno comment se pa di loina paraga hadi loina amam hadi iba keno to leita bage dum sida dum explain to rage ko aina salt water toroga hadi tai tho o habane ba hadi keno to bagi na te ba hadi sida aina sit pa seng ba yamna to gono budi hai ko sagon se namita imung sing do ko to podi hadi white ai gono di ga shu hai da bane ba ga shu aduga ahen ba phiron shu gono khot kano hai ba adu khatang ni ko aduna salt water salt katang hapaga cleanse to thopi be ai ko hadi new beginning hadi anoba ha ma chehi gi keno oibanina ko new moon oibanina hadi phajana dum yum kai phajana sengdokpiyo ko aina hadi declutter tawbiyo hadi ngasi dagi dum taktho asu ka shugai de ko ngasi hadi nomada amoda kai se loina langthokpa ngamba na tena to ngasi dagi dum sengdokpa khotokpa dum ba kai shugai de ko hadi paidaga leiba kanadana leiba put mayam to ne ko hadi declutter to wana je aina sengdokpiyo na je ama leire aduga ngarang katang aina haigi bada soibra khang de ko irai hana panbra khang de ai khangau tre ko adu hadi irai nate ko hayeng de to godam ne hadi sagon se numita hadi aina soigi bada kai gumba keno toroga di adu duma confuse piro ko aduma leire aduga hanjan su haire ko dum manifestation to matam de hachang singdraga su natraga keno to yumang boko pada di kem kai de haidi only just like gi khoram boko pa adu da katang to bigo no haibane ko adu duma khara follow to biro ko mani bol semba kem kai de check semba kem kai de hanagi legi na khala se ta so anoba chahi ne anoba target amaga loina na semba yai ko vision board semba gi mawong do ai horen ngamaga di ngasi share to rake ko angangai di khangani dum ketang ahan ngai di ketang kamaina semga dabno habe khangam dabe adu vision board semba gi mawong do soi hape tang haira age sidagi ko card ahum khatang lo thosi ko nuti gi lo thok po dumaina card number 1 card number 2 and card number 3 ko ama ani ahum ko silai sa do ahamba choose to bonga yenga se ko first se wheel of fortune la ko adi kind of good luck ne ngasi gi oina haira gati ko tum wheel of fortune se positive oiba card ne ko aduna hari ngasi gi oina hari aigi nimit se phagani haibagi ishada thajaba thambiyo ko ani shuba sina koi gi sida laiba ko 10 of swords na ko sida 10 of so it's a kainoma ending oiba do haidi aise nuai ta bale ramena khala se ko ngasi habi nimit se dagi loina chakhiba su oras no ko aduga hayeng new moon ne new beginning amane hayeng dagi haidi ko smaina haidi nuai ta ba incident thuena su khala se ba natraga haidi aigi leiramiba problems to ending toba recovery lakone basida nai ka hairase nabdo pharaga haidi hachang phagala ko gumba problem leramu je problem do loiraga anoba kenoma haitare leise kelakanda amu mayon chunga amu anoba salaina ko adumaina adumbagi type to ko ahum suba sina sida leire ko haidi kitang negative way card se ko mi je loina mak trust togono adu especially ngasi gona di hadi mingonda ga pisa ga piga da khot ka da baga leira ga di ko piga no kemta aina je haise ko loina koi gi kaino torambado betray gumba to biramba hai tare ko betray to ba haira ga di minimum ba oida ba khota ba adu na hadi kaino ma haira ko matam da ngasi gi oina isa gi side gi kemta piruno ai gi side gi ko hadi piba khot pa su gumba je to gono loina mi kuding mak ta loina trust to gono ko hausikan se mi se trust to ba ya ba da ba mayam ma le no ko hadi mi thaja gono ko je phari ni cham cham mi ne mi dum thaja ba su yawi no ko adu na mi gumba loina thaja ba ya te ko do timing se ayu ki pung taruka minute ama dagi na nipan ga minute puma thom lere dagi tara ga minute ama daina drama thoi ga minute kuni thom lere ani ga minute ani daina pung mari ga minute phom thom lere ko aduga taruka minute kuni thoi daina drama thoi ga minute kuni thom lere ko aduga kaino gi sena ko nongalamdai gi haraga di ani ga minute phuma thoi daina pung mari ga minute kuma thom lere ko sisina koi gi ngasi gi oina fob timing ko adu sida lere koi gi card ki message ma'am thank you